دچم سر مجارکتن گلکی گرینگه گلکی جدایه د دیروکا آلمانیا دا جاره کمی چید به چیه؟ آلمانیا پلان دکه که کسی نبونه ولاتین و د ارتش وی ولاتی دا ببین اسکر ببین سرباز یعنی هی نبویه وزیر بروانی آلمانیا بوریس پیستوریوس اشکره گفت او دری ارتش آلمانیا جوان کسان را وکن که نه ولاتینه افجاره یکمینه تشتکی وها دناو ارتش آلمانیا دا چیر به پارتیا اپوزیسیون جی پشتگیری و یکی دکه ارتش آلمانیا به سربازین خو ارتش که لوازه راسته ولاتی پیشسازی گلکی مزنه لیتنه 180,000 سربازین ویهنه حتی سال 2030 دیان هجماروان آلمان دخوازه بکد 103,000 سرباز جبر وی کیجی دخوازه جوانین کوچبر بخ ناو ارتشی وزیر بروانی آلمانیا دبیجه هنک گنجین کوچبران هنه دمک دریجن لآلمانیا دمینن لنبونه ولاتی او بکاربن د ناو ارتش آلمانیا دا ببن سرباز اف چند روزن لسرانسر آلمانیا لدجی پارتی آلترناتیف یا آلمانی AfD خو پیشاندان مزن دینا کرن پارتی AfD پارتی که راستگره لدجی هبونه کوچبرانه دخوازه کوچبران جو آلمانیا دیپارت بکه درخینه و دیوان ورنگره د درباره وان خو پیشاندان دا امی بهبر سر و لوی راپورتی تماشا بکن لألمانيا دما درو جاندا زيدي 1,400,000 كسان وبيشاندان ديجي بارتيا الترناتيف بو ألمانيا كرن كو وك AfD تيناس كرن افخو بيشاندان دما كيدنا برايا گشتيا ألمانيا اشكره بويا كو بارتيا رازگر مجارا دیپورت کرنا بکوم آ کوچبرین نیاسایی و پناهخوازان گوتو بیش کریه. Weil durch Deutschland ein riesen Rechtsruck geht. Almanya bo gohartina ke mezin ber rastgiriye ve diçe. Wek em vegerin beri şerê diyem ê cîhanê. Ez bawer nakim di şerê diyem ê cîhanê de jî bi vî awayî bû. Li Münşinê ji ber ku xwepêşandan zêde mezin bû organizatör neçar bûn hinek xelkê vegerînin. Bi kêmanî 100,000 kes bejdar bûne. Ev jî du qatê wê hejmara konavên xwe tomar kiribûn. Ez hêvîdarim ev yek raya gelek xelkê biguhare. Dibe hinek kes piştrast nebin gelo denik didine efedê yan na. Lê piştî xwepêşandanan hinek qet denik nadine wan. Li Berlînê jî zêdeyî 100,000 kesan çûn ser cadeyan. Kolen û Drizden û çend bajar û bajarokên din ên Almanyayê. Xelkê dî jî Partiya Alternatîv bo Almanya xwepêşandan kirin. Ev xwepêşandanên girseyî di demekê de ne. Sê hilbijartinên giring ên navxweyî dê bên kirin. Partiya Alternatîv jî ku partîka razgir adî jî koçberan e. Di rapirçiyekê de rêjeya dengê wê bilind bûye. Xelk bi wê hêviyê hatine ser cadeyan ku xwepêşandanên milyonî bandorê li raya dengderan bikewe wek ew dibêjin. Almanya ber bi rewşa berî şerê duyem ê cîhanî ve neçe.